بله تماشاوان هجا اردهجا گلک بباندور یا کل باکوره کردستانی و ترکیه رودایی ام در باسی استانبول بن عبدالرحمن کورد اندام لجنه بر یارداینا ناوندی آک پارتی ج استانبول میوانی من سلاف بوت بریز کورد بریز کورد دست پیکه خوازم بزانه بم بیگومان اردهجا که گلک دجوار گلک مزن لی هن رخنه لی آک پارتی تینه کرنگو دست پیکه باش ارگانیزه نکر خاباتین لحنبری وی اردهجه بر سواتا گر بگرم دوی در باره Evet yani böyle büyük bir felaket. بله فلکت که وها مزنده ام روبروی سروش تی دبن بله خلق چوا روبروی چه بونه حساب کرنانا گلکی زحمت و خلق چه دخوازه دکاری بیجش برکو گلکی روشوانا زحمت ام روبروی وی که دبن بنیت از وی که دبیجم کو دی دپرما که وها ده امریکا ده چه بو هروا ده ألمانيا ده جي لافاوك لهي كي مزن بولوي ده ميدا بفي آوايكو ام دكارن بجنو قلق بيشتر حزرين خو كربون لفي ده بريمي كود نيفا شفي ده وهروها عندك شرط بون كو قلق زحمت بون روجا كمين عندك زحمت هبون وفبون سبب كون بزحمت بجهنوان نفتشيان لأف قوتك وصا هيزا كهوك هصايا مزن هيزا تركيا هروا خلكي تركيا بكرد ولاز وترك وشركز ده لحمو آلين تركي ده حمان دمي ده هاتن من تجار وصا من وصا يقدلو يقبون ندي حتى دي دربيا پازدەی تەمووزێ دەژی و هەبوون دناوە دەولەتە کێدا ئەف بەرخوەدان ئەف حرەکاتە خەلکێ دساحەیەدا بە ئاوایەکی جدیە و پێرفۆرمانسەکە جدیە هەلبەت هەروەها هونجی بەڕێز بارزانی و وەقفاوی کو هاتن في دريك لقلق جين دنيا جي قلق وقفاتنا تركيا جهة الرئيزية وها هات ام دناف شريدة من دقل يونانستاني وانا هيجبو مشاندو افكاريا مكر اف قلق قرنقة لأفجبو تركيا دزانن كو اف غيرتها تركيا جي تصرف كريا وهروا افكاري كريا قلق ولاتان مجي افيكا كريا حر جاركيكو زحمتيك يا خلكك هبا امجي مجي راكريا ومبرفوان فتشوينه و لهم برجيش بوما هاتيون دزان دمكو افغانستان گشتناوا كريز و قيرانا كم مزن ما هفكارين خلكي شاندن افغانستان و تشتكي بتشوك يا خلكي تشتكي دستوان دابو هنارتن جبو افغانستاني بريس كورت دخوازم ويكي بپرسم نوها بيگو من پشگریه کم مزن یاکو جبو ترکیه هاتی دست نشان کرن هیا جگلک ولاتان نوت ولاتان زیده تریگو دستی آلیکاریه گهاندن ترکیه لی یک جوان ای دست بیکی دستگاه خیرخوازیه برزانی بو به فرمانات سروکی حکومت حریما کردستانی هون او دستی آلیکاریه یا دستگاه خیرخوازیه برزانی گو گهشت شاواد نرخینن وی خباتا گوان کریش Elbette. بله Az önce de ifade بيگومان من بريان هاجي قد بريز بارزاني وقفاوي دي تناوي لناف خلكي ده قلك كيف خشي بوجبو خلكي اف زحمت يا قلك اف زمان خلق باشيا خلكي وهروها هبونا خلكي شرط ومرجن زحمت ده درد كفن وبرز بارزاني وقفا ويجي وهروها حكومة ريما كردستاني دوان دما ده دركت وفجي بردوماوي بردوامياي قلق شرطة چنكي ام بحث دكن ودبيجن وهروسا الزلال دكن لهندك جاران هف سوزي وهف خامي
gelekî giring e belê vê demê bi taybetjî weqfa Berêz Barzanî gelek giring bû her wiha niyeteke baş û birayetî û her wiha edalet û dadperweriyek bû her wesa niyeteke safî bû ku hat hemberî me Berêz Barzanî weqfawî hebûna wî heyecan ji bo xelkê Kurd çêke û gelek ji wan jî xwestin ku ev hevkarî bigehin wan dema ku wan di zehmetiyê debûn dergehekî hevkariyê vekir ji bo vê xelkê ew bi taybet jî Kurd her wiha Ereb jî li gel me axiftin û her wiha gotin me dergan ji bo me vekin hevkariya bigihînin navçeyên me rewşekî wiha bû helwîstekî wiha bû bi rastî wiha xweya kir ku bibe sebebek birayî û hevkarî di navbera Kurd û Türkan de çê bike û her sa em ji Krîstiyana heta Musulmana wekir ku hemû bibin yek heta ev civaka ku çi baweriya we jî tune dema ku ev karesat û ev birîn dîtin got em birrane û her wiha rengvedan û kartêkirin li ser wan nekir û bûn yek weke min pêştir jî got evên ku gelek karîgerî û kartêkirin kirî di van hevkariyan de Berêz Erdogan destê wî jî hebû ku hevkarî kir ji bo gelek welatan wan jî gelek hevkariya Tirkiye kir ji Somaliya û heta Lubnan û heta Libya ji welatên Efrîqiya heta welatên Ewropayê bi vî awayî bi vê hereweza ku em jî dikin û dixwazin ku aştî were rojevê lê dema ev rewş çêbû me dixwest Weqfa Barzanî bibînin û me dît û me şanazî jî pê kir û şerefekî mezin jî bû bû me bi taybet jî em dema me behes kirî Weqfa Barzanî û karên wê bi awayê siyasî bi awayê hevsozî bi awayê civakî di seberrojê de dê gelek karîgerî hebe û her wiha dê gelek kêşiyan çareser bike. Divê çerçeveyê de dixwazim bipirsim Birêz Kurt niha divê proseya 4-5 rojaya erdhêjê de Serokvezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li gel Wezîrê Derveyê Tirkiyê Mevlûd Çavuşoğlu Serokkomar Erdoğan li gel Serok Barzanî ê got axaftineyî wayî telefonî bi hevû dûre çêbûn li gora bahweriya te ev rûdana ku çêbû helwêsta Herêma Kurdistanê helwêsta Tirkiye ji bo siba roja dostaniyeke zêdetir di navbêhna Tirkiye û Herêma Kurdistanê de dikarî bibe binemayek nirxandina te bikir. Çok önemli bir adımdır. Gelek giring e pêngavekî gelekî giring bû gelek giring bû min pêştir jî got ku siyaseta seberrojê de û her wiha zelalkirinê de min gavekî giring dibînin bi taybetî jî xelkê Kurdî dixwazin heq û dadperweriyê hebe divê coğrafya ku em dê dijînin bi awayekî dîrokî xelek her wiha civik dizanin ku xelek bi hev re jiyaye lê ji hev tirsiyaye ber rûbirû yek bûye li şûnavê jî divê birayetî û hevalînî bête ci eva ku Berêz Barzanî kir gavekî giring bû her wiha dergehên giring jî vekirin. Birêz Kurt niha wekî got te destnîşan kirî di raya giştiya Kurdeya Tirkiyeyê gelek pozîtîv hate dîtin ev sekna dezgeha xêrxwaziya Barzanî lê kêm insan jî êgo li dijî vê derketin pêş ku ez werim tweetek min xwend ji bi navê xanimekî cîgira Seroka Demokrat Partî cîgira Seroka Demokrat Partî navê wê İlay Aksoy ye İlay Aksoy yani Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Tırak derbas dibe tır berheldirek sernavê Barzanî Foundation ji Elbistanê derbas dibe ew xanim dibêje kîvan barhelgiran kontrol dike kîvê tirê kontrol dike got li ser navê wê Barzanî Foundation dinivîse helwesta te li gel li ser vê helwesta vê xanimê ger ez werbigirim.
bunu sadece Kürdistan Vakfı'na Evet tenê taybetîne Vakfa Kurdistanê lê Tirkiyê bi rewşekî biva awayî heye ku bîroyeke serokê xwe heye ew kesa direwa dike yan jî iftiraya dike dibe Sûriyeş dizî kirine ve her wiha ereqçetiyê belav dikin grupên wa mezin heye tenê bu derbarê Kurdan ne wiha ye hemû zehmetên ku AK Partî dîtine dibînî ku CHP û partiyên dî tiştekî mezin kiriye û nîşan didin di sosyal medyayê de û dixwazin fitnê û fesadê belav bikin bi taybet jî van grupa tenê li hemberî Kurda û weqfên Kurdan ne belkû evan ku we dîtin gelekî biçûk bû eva ku li hemberî me dikin bizanin di rewşeka wiha de di rewşeka wiha zehmet de ku evên Kurda bihêlin evên Türk dibêjin û dibêjin Türkan li hem Türk dibêjin AK Partiyê ev direwên li ser me belav dikin ev li gora panê li gel depremê mijûlin ew dixwazin wergerînin ji bo siyasetê bi taybet jî ev zehmet nedir ev babet tenê ji bo Kurdan nîne û tenê Kurd jê mexdûr nebûne hindek kes hindek grop li Türkiye dixwazin Müslümane û her wiha xelkê dawê bînin û her wiha düşminatiya îslamî û însanî û biratiyê veguhêzin û xelkê rûbirûyî hev bikin û karîgeriya xwe drûst bikin tenê ev babete ne derbarê Kurdistanê ye bi mixabinî dibêjim. Belê spasiya tetkim Virêz Abdurrahman Kurd endamê lijneya biryardayîna navendiya AK Partî Stenbolê mêvanê min. şahsınızda televizyonunuz aracılığıyla